ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯆꯟ ꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯖꯗꯨꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯋꯤꯟꯗꯣꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ CM This Weekꯇ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯆꯟ ꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯄꯪꯕ ꯊꯤꯔꯒ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯕꯣꯠ ꯀꯥꯕ ꯀꯥꯗꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ 19ꯗ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯇꯥꯒꯦꯜ ꯈꯣꯡꯕꯥꯜ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯕꯦꯡꯛ ADBꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2026ꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯂꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯩꯈꯥꯝ ꯗꯤꯡꯒꯣ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯟड ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯥꯁꯤꯝ ꯕꯁꯨꯝ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯋꯥꯡꯕꯧ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯥꯏ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯗꯤꯒꯥꯡꯂꯨꯡ ꯒꯥꯡꯃꯩ MLAꯁꯤꯡ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ K Ibomcha KH Ragumani Sapam Kunjakeshwar alias Keba TH Joykishan Sanasam Premchandra amasung TH Santi Chief Secretary Dr. Vinit Joshi amasung tongan-tonganba department singi makok thongba official singsu sarwiki loidena thoram adugi manung channa patsoi AC gi MLA Sapam Kunjakeshwar na patsoi AC gi miyamda Chief Minister gi haksel gi tengbang card ration card widow pension all age pension PM Ujwala Yojana gi makhada LPG cylinder singsu khutsinaki thoram aduga mari lenena Chief Minister N Birena haiki chahi taruk asigi matungda lamdam asida ahomba kaya ama lakle haibasi manipurgi miyamnasu uba fanglabani lambi thongi fibam fagale hana police commando ubada kinaramba adu hauzikti police ka miyam gi marakta afaba mari thamba ngamle sanabagi lamdasu manipurna India gi mai purakle mai masingi lamdasu chauna ahongba ama purakle masina ekhoigi saukhatpagi mami ama taribani masigi marakta kalak mihau chauba kharana mapandagi changsil laktuna leibak asibu thugainaba chaukhatpagi lambi asibu muthanaba hotnariba asi BJP lengakna paliba makai oithokloi masi pumnamak asi ekoi punna lantheng minaduna apunbana pangalni haiba utlasi lambi thong fagat hanbagi manung channa ngasidagi tha ahum mari gi matungda Kohima Londona Tamenglongdagi Faurga Guwahati Fauba pung tarukki khongchatki lambi miyamda khutsinaragani school fagat hansi haiba scheme asi paikhatlaba matungda college fagat hansi haibagi thabak thoram sing paikhatpa hore tongan ba chakhatpagi thabak thoram singsu makha tana paikhatnaba sem sari haina su fongdoki ipa ipuna wana nga akalakiba hangda nga akalakiba ipa ipugi lamsu thugai ge haiba honar ko kangbu ge koi thenari ngamaloi waga no kadi su waga no makoi na sung ngamalo na tu kai ma ai koi khali ma bijari tu ma maloi ai koi ma na khajo bijari maram ge koi nukti thamapan je koi nukti ge hing tumnu bakar police list more than 3000 Indian Reserve Battalion tamadi police bising ga hungi bakta koi swaida thamdre am khadar da mayam da apil ta hoge tampa manu da irang tawran ko tampa manu da irang tawran no tampa peace wo hello manipur nga kuduna khoi thoi ai khoi mare ko isa si na ko ayore ai kunna ga tawri koi isa si na sing leba ke ngam kathok ngamma ko kangbu mayam mare aduna Imphal manung sa ha du in bol ka ho da ka bo kunjal ga ready sir ata ka mo jaru sar ko to mai ba ki asien be na ru themar se asien be na ba ki leader amoi kangbu do madu ina themar si swai da ko ki bol ka ho da gi adu gi yundu do ete ko so da rally silo na ka bo sa se masi to ki no ai no si ne ko na ha di Manipur says yang phasna la abne mayam ne obirong ne nungai ne ne da mamang gi sai karu tu ha pung manga taruk ta baga sorong thoku ya narum pote ne pung manga he taruk he ta mangi bada phikau dal pa lising manga hapaga bazar sa tung narum ro ne membo aswai da ni ta hore aswai da manga ta hore aswai da ohum ta hore hat pun na tru pai le te ba sasan du dagi ai koi hingda bani hai ba sasan la ki bani minjang bio kamando ubu selam bado kamando ne ma sing do khut samgo kur Kamando ubu selam bado kamando singone isa inam singdo kallaga work matam sai last 6-7 years police ka praja gi mar ka tu kya phaba mari lene ro
government की ऑफिसिंग में चलगा DC उन्होंने बा हत्ता आमंगाई रंबदो secretary उन्होंने बा हत्ता आमंगाई रंबदो go to village ना लेकाई दला आगा दरकार नहीं वो ये लम्बा बनी पिरम निंजिन बियो आदर की मध्य transformation तो ना government सिना पौरक ना बुखाना जाता लाचुला आपने आदर वो कलक नहीं हो जाओगा अगर कि समाज से ड्रग प्रिजन का मांगन ये खनबा अगर कि youth सिंगी तुंगी मिरोन मुठन बुखाना बा forest पुणे में कोकथन लगाना कॉफी खार का ना वही का ड्रग की करवाता हूँ ना बुखाना बा मापान दकी मयाम में पिछड़ लगा अगर कि हाना लेजर भी मयाम से वो नंदर गेने खनबा तो भी पॉलिसी दे कोई आवे सुगर आवे सुगम नो कोई आवे Chai khudingi India pumbada Mahatma Gandhi na laikhidaba numit January 13 Mother's Day natroga Sahit Divas haina pangthoktuna lakpagum haukiba January 13 dasu Manipur da state ki thakta Mother's Day ki thoram pangthokhe Imphal ki Gandhi Memorial Hall da ayuk pangthokiba Mahatma Gandhi laikhidabagi humfudara taruklak suba chahi ki thoram aduda Manipur ki Governor Anusuya Uike Chief Minister Nongtombam Biren Health Amadi IPR Minister Dr. Sapam Ranjan, Power Agriculture Amadi Industry Minister Thongam Viswajit, Social Welfare Amasung Skill and Labor Minister Haikam Dingo, Maut Minister Yumnam Khemchan, Water Resources Minister Awangbo Nyumai, Transport Minister Kasim Vasum, Wawagai ACG MLA Usam Deven, Moirang ACG MLA Thongam Santi, Wangkai ACG MLA Thangzam Arun Kumar, Kumbi ACG MLA Sanasam Prem Chandra, Patsoi ACG MLA Sapam Keba, Andro ACG MLA Thongnauzam Shyam Kumar, Oinam ACG MLA Irengbam Nalini, Lamlai ACG MLA Komantabam Ibom Ja, Mayang Imphal ACG MLA Kongkam Ravindro Amadi, Nungba ACG MLA Amasung Hill Areas Committee ki Chairman Diganglung Gan Panmei, Chief Secretary Dr. Vinit Joshi, Security Advisor Kuldeep Singh, DCP Rajib Singh Yauna Civil Amadi, Police ki Makok Thongba Official Kayasu Saruyaki. Thoramadu Mahatma Gandhi ki mitamda Governor Anusuya Uike amasung Chief Minister N. Biren Aluchingtuna Lay Pareng Katki Amadi, Minute Ani Tumina Leptuna Ikai Kumnaba Utki. Thoram Aduga Mari Ledena Chief Minister N. Birena Paumi Singh da Haiki. India ke Freedom Fighter Mahatma Gandhi na Lauramba Thodang, Malemgi Miamna Singthaduna Lakli, Lamdam Asigi Yaifanaba Tauramba Atauba Ataubi Singi Mafam Dasu, Numit Asina Lakpada Ikai Kumnaba Uchari. Loidena Mipung Kuding Magda Maribak Majati Bu Nungsibagi Wakalon Amadi, Katopagi Thongna Laiminasi Hainasu Fongdoki. Mother's Day observation, exhibition with Mahatma Gandhi, Mafamda Kushimasi, Honorable Governor, Honorable Ministers, Honorable MLA, Aduga, the members Punamala, Saranjali Kali, Nomishida Mayamda, Naiva, Idamakta, they are Sigidam Gula Kidraba, Matai Katokraba, Atoba, Tobishim Punam from the Magadegi, Miam Magadegi, Saranjali, actually. When Namipum putting the Mario Mazati, Katopagi, Wakalon, Katopagi Sakti, Leminasi, Hydra, Sigab. Matang asida Northeast Window na sandok sa CM this week Loshinjari. Matangi chayol gi thangza numiki pungfa masimaktada mayambuchan mabam na ngaizaramgi.